Hello, tu tan chu zai da kan nak chim lai ti sia chon hlan leo kan Pupa na ne zaitin da in an rak sak ning si ti kha tu tan na vun chim than ka du mi asia hlan leo kan Pupa na ha ne hin in an sak tik du nak lai pau kha hoihter zai te lai pau in rem nak ning pau in khan sak kha an rak du lo I zerwa kan tia chon a chet nak a that nak kha ya tam pi an rak tuak ta ne chu an ma le an ruwa ning chiawin khan chu an ma le an Nunphung ning chiawin khan chu in sak dan chu arak tu tan ni chim ka tit mi chu zai de si ti chun in sak tik zai ti lai hoihter da a tha bik timi kha tu tan na Pupa na ne an rak ruwa mi kha vun chim ka du mi se I hlan leo kan Pupa na an Tuanbia kan zau tik ahhin in an sak tik hor kuang apit bak in sak te bentuk kha an rak du lo I zairuang kan ti sia chon chiat nak si tia an rak ti mi ase chon apan hi naka in an sak tik zai te lai hoihter da a tha bik an rak ruwa ti sia chon hlan leo kan Pupa na ne in an sak tik ahhin chak lai hoihter he a tha bik te an rak ruwa mi ase ti se chon apan hi naka zai te lai pungsan hoi sak da tha bik tan ruwa ti sia chon thlang lei apakhat nak bika chak lai hoihter kha tha bik te an rak ruwa mi ase apani nak khan thlang lai hoihter kha tha bik te an rak ruwa mi ase chun apathum nak zai te lai hoihter da tha bik tan ruwa ti sia chon ni chua lai hoihter kha tha bik te an rak ruwa mi ase chun apali nak kha chu van san tak tak amun ma arem lau tuk zai ti ok atha lau mi phun law khen an rak sak mi asia chu nitlak lai hoihter kha atha lau tia an rak ruwa mi ase chak lai ya thlang lai ya ni chu anitlak hoi ti mi kha zaitin da an zau ti sia chon in kalu nak lai kha in hmailei papo kha chak lai hoihter kha atha tia pakhat nak an ruwa mi se chun apani nak atha te an ruwa mi chu thlang lai hoihter kha atha te an ruwa mi ase chun apathum nak atha te an ruwa mi chu ni chua lai hoihter kha atha te an ruwa mi se chun van san tuk chun nitlak lai zong kha an rak hoihter ti kha se I chu lo dang popo kha chu hlan leo kan Pupa na ne in an sak tik khan an du ning pau in khan in kha in hmailei an rak hoihter lo ti kha an Tuanbia kan zau tika kan hmu kho mi ase an hnu video zong khan in zaitin da zai bentuk pungsan an sak da chu bentuk chu si kha bentuk asiti mi kha kan zau than ten na lai atu in te kalang term ma hen ka hen in tual asie ki ka lai khen thut pum nak te chun hi ka lai hen thin thang an ti ka hen in tual ngan pi si leng khen ki ka khen thinglong ten don mi ase thin thang ase ke bentuk khen hlan leo in an sak ning kha ase ki ka khen in tang khen vok an zuat nak ten ha khe awa te bentuk hlan leo in an sak ning kha phun nin chio ma la peng lothlawh ho in khan hlan leo Pupa na ne in an sak ning phun kha chio asnan tu tan kan chim du bik mi atlang pi citizen in an sak tika chu bentuk lai hoihter cha atha te an ruwa ni chua lai hoihter atha te an ruwa chak lai thlang lai hoihter atha te an ruwa van san chu nitlak lai an hoihter sanan chu lo dang chu atha lo te an rak ruwa na kong kha tu tan na tlongpal ti kha win share ka du mi kha sia kan channel kan video war phun na sia chon kai YouTube khan chin history and culture researcher channel timi khan subscribe rak to velo Laimi phun ha ip tlaimi lai Tuanbia ha ip tlaimi pau kha mun khatia kan le la ti na lai kan dot thlat ti na lai ti kha dong nak pika unin som kun du mi se no video ni dong than ti na lai bye bye